jo ngundi nariko mbona mama umwe hayashima Imana Kampala abantu bamwe ngo baramuhanuriye ngo n'umurozi biramufata biramudedeza abantu baramuhunga ngo buce ngo agende muri Kenya abahuye n'undi nawe undi musenzi aramwe ati kandi we barakubeshe kuri umurozi ati reka nkwereke urwandiko banditse barasinya baragenda bararufata bana abahungu babonye bari mu ijisho rya Yesu bararuzana ati dore nguru rwandiko nguru bararusoma abakoze inama muzi ko abantu bari mu gukora n'inama yo gutukana nagiye hantu none ngiye nko kugura amazi ariko igitangaza nahuye n'amapepo none ngo nje kwinjira mbona nta mazi arimo ariko hari akaresitora yari resitora ngo nsohoka umumama wari uri mwana ngo ariko ngugiye ngutansohoje nti sorry mbabarira ndagaruka ndamuramutsa mw'abantu b'Imana yambwiye nabi ndamubwira usanze mudaherana yarakishijwe iyo ndakizwa nari kugusubiza kandi gaviraha sinza mbishakisha nagusubizaga ukazotwara imyaka 2 kuyawe utekereza ukabyumva nyuma y'imyaka 2 ndagenda ariko yemye yari yamba ukumbamba abwiraga ukuye ubukristo ndagenda ngongera imbere umutima namwe ngo usubire ugende umubwire tubareka aho ngaho mugende mudutitiza ngo ntituvuze umugore ufite abana 3 bane ngo ari mu ikabutura afite abakwe no c'est biblique ni bibiliya twaza kuvuga bamwe ngo ni umuco ngo ni igiturage se we utuye mu ijuru abahungu bo ntabakibaho ubonye umwana w'umuhungu kararira ngo umukobwa yamwanze amen Imana ishimwe ko ngira ngo twageze saa 6 twinjiye mu wundi munsi turashimira Imana ku bw'iki gitondo ciza Imana iduhaye nibyo reka mbere kuco pastor yaravuze ariko sibundi afishe mwazikuyeho mwaretse afishe ahubwo tuzabibaza abantu baza badutumira ikize gituma batuwafisha babiretse bazadufashe bo kagira Imana afishe ziveho bazireke nta mpamvu yo kudushira kuri afishe ntaco bivuze ntaco bifasha ntaco byongera nta publicité turi mu gushakisha muzozireke niko mbaye nsambye Imana ishimwe kubw'uyu munsi mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tubane Imana ishimwe kubw'abakozi b'Imana badutumiye njewe ngira ngo nibwo bwa mbere mbaye mu gitaramo nimbara makesha no bwa mbere ndabishimira Imana rero ko batugira icyo cizere bakadutumira Imana ibaheze umugisha Imana ishimwe kubw'aba bantu bose bangana gutya Imana yazanye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ngira ngo nzaza kubibasaba rwose uko mwakira bavuga butumwa muza mwigana na bamwe uko abantu baba bameze mu mutwe wanje habamwe ikintu kimwe cyangoye iyo namaze kubwirwa ngo ndahaguruka aya masaha sinahagurukeho nza mpungabana kandi nzotaha umunsi umwe mbaye mbibabwiye bishop yamaze kumbwira ngo ndahaguruka aya masaha hakagira undi muntu yahindura akayarenza nzataha nimara mubwire ngo uzosubira ubwira abantu bazabayobora bareke kwica gahunda icyo mbaye nkibateguje kandi ni byaseriye bamaze kumbwira ngo saa 5 ndahaguruka ukaje kuzana saa 6
rwose mbivuze imbere yanyu n'imbere y'Imana. Muze mubaza bishop mumubaze ngo ese wabwiye mudaheranwa ko azahaguruka yahe masaha muyubahirize. Nimutayubahiriza mbaye mbabwiye ejo titukagira icyo tuzapfa ngo nawe ngo arakabya ngo oya sinkabya. Muze gahunda ni gahunda. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, Imana yaduhaye aba bantu, Imana ikazana aba bantu ngo baze bicare hano. Nimvugira ijambo ntiribagwe nabi hano ndiko ndareba wenda mu myaka hariho abandutana nabonye hariho n'umuprofeseri wanje wanigishije, ariko mu by'ubushumba ndibaza, singiye kwirata ariko ndibaza ko noba mbari imbere. Icyo ni kimwe. Icyo gutamba ndi uwa mbere natambye muri 84. Urumva mwari mutaravuka bamwe. Icyo nacyo ngifite amanota. Icyo gusenga umuntu agasenga agashaka Imana ndagifite. Icyo ndikirahagarara kandi ndakibarusha n'ubu. Icyo gusoma Bibiliya ngasoma Bibiliya ndacyayisoma yarabananiye. No, Imana iduhaye aba bantu ngo baze, Imana iba yabatuzaniye ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Ubundi wanigisha nize muri pedagogy, n'uwigisha mu ishuri azamenye igihe abana bagiye kurangara akareba uko saa sita ukukera bagiye gusinzira. Nje sinje guhindura gahunda, ariko mwashaka mubishatse Imana ibafashije aba bantu mukaza mubabona, nimuze mufata saa 4 ijambo ry'Imana rihaje, saa 5 saa 6 twijire mu gitaramo cyo kuririmba. Turirimbe dusenge buce, kuko kuririmba ndangorane kugira, ariko ikigira ingorane ni ijambo ry'Imana. Mwatangiye saa 3 muririmba, none saa 6 zirageze. No. Imana yabaraduhaye abantu ikaduha n'ubwenge, ariko tukabukoresha nabi. Hari igihe cyo gutakaza igihe Imana yabatugabira baduha. None tureke gufata amasabiri twaye tuvuga ijambo ry'Imana, turi muri diri. Ko murakora ibyo tutakoze se? Kanje mu ijambo binarimbicishije, ariko vraiment kweli kabisa turebe uko tuzobigira, kandi ni inyungu zanyu. Ibi mbaye mvuga sinagaye kuririmba, ni byiza, biza birera, birafasha, bituma umuntu adacika intege, umuntu ndazananirwa, mu mutima hahora ibyishimo. Umuntu uririmba mu mutima wiwe hahora ibyishimo, ni byiza. Ariko reka tubarereshe ijambo ry'Imana. Twobabona ngo nitumara duhari bishe nani yacu. Imana yabaduhaye. Wewe ubona abantu bangana gutya ukababona gute bakuje imbere? Dusome. Ndigisha ibintu binyuranye n'ibyo mwariko mwene data yasomye ijambo ry'Imana ngo ase wasomye he hari. Zaburi. Ese ariko avuga gute hari ngo umutima wanje imbaza Uwiteka ngo ibindi mwo mujo oya ndiko ndashaka akarya yavuze kavuge ngakahe uravuga ngo akahe hariho hasomye maze umva uburyo ngiye kugaharibisha karya kanyu. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo impamvu Imana izireka imibabaro ikatugeraho. Kuko Imana izireka tugaca mu bibazo, kuko Imana izireka tukababara, kuko Imana izireka tukarira, kuko Imana izireka tugeragezwa. Umuntu agasenga umwaka ugashira, undi ukaza ugashira, undi ukaza ugashira, imyaka 2 imyaka. Kubera iki? Ni bibi? Ni byiza? Ese imibabaro ni mibi? Ese ni myiza?
ese imibabaro yashiriweho abanyabyaha? Ese imibabaro yashiriweho n'abakristo? Ese imibabaro hari icyo imaze mu buzima bwa, hari icyo idufasha? Ni ikinyuranyo cy'ibyo twumva ko babashima bene data, kandi nyine si bibi ngo Imana yarabakinguriye urugi bagiye Canada, siko bavuze. Haba namwe muri ko murasenga ngo ibakingurire. Nibakingurire. ariko isi nimba nzamba nyuma y'isi, nimba nibamo uko we yakinguriye akaja mu butayu, uko we ndiba yamukinguriye api. aya muzamureka kazamuzana ibintu ngo duhuze ibidahura. Nuko kananje ntegereze ndebe. Yesu we nanyuzwe nawe, Yesu we tawuyizi yeme. Yesu we uko ndarangije nanyuzwe nawe, Yesu we nanyuzwe nawe. Sema amen. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yaruzuye, inza numva yaruzuye agera. Yesu yageze hirya ya Yesu Kristo kuba muri ngewe, nta kindi kintu na kimwe, ikintu gusa kiri mu kumbabaza kimwe gisigaye nugusanga abantu baremaye bari bicaye simbahagurutse. Niko kababarungira inza mbabara iyo musanze umuntu ndamubwiye ngo mu izina rya nicyo. Naye bindi ukabavuye Canada bavuye abandi batuye, siko bimeze. Haratuwe imyaka n'imyaka, haraboze dusome rero ijambo ry'Imana. Petro wa mbere ibice 4:15. Habora hehe takubora turahabuze. Ibice 4:13. Ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Abakolosayi igice cya 1:24. None nishimiye amakuba, nimwumve iryo jambo, none nishimiye amakuba yanje yo kubwanyu, kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanje mu mubiri wanje, kubw'umubiri we ari wo torero. Timoteyo wa kabiri, rwandiko rwa Timoteyo wa kabiri, mwumve ibi yabizamo gusa. Timoteyo wa kabiri ibice 2:2 haravuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Yandirimba ivuga ngo imibabaro yanje yose nuko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro ni mibi, imibabaro isibabaza, imibabaro igitera agahinda, imibabaro rimwe na rimwe izishaka gutuma umuntu acika intege, imibabaro izituma rimwe na rimwe twibaza ku Mana. Umuntu akibaza ku Mana agasenga ndasubizwa akibaza kubera iki Imana itazigomera ngo igomere imibabaro ngo ireke kutugeraho. Nasomye Bibiliya ntangaza
nasanze hariho imibabaro imwe myiza imana izireka ngo itugereho kubera iyihe mpamvu. Hariho impamvu zirindwi ariko ndavuga ebyiri kugira ngo mpe mwene data umwanya namwe muze kuririmba. Sibyo siko kwiza? Tibavuze ngo oya, tibavuze ngo yego. Mu rusengero niho haba bamaneno, niho mu ishuri haba nuna wi se wi bakavuga ati wi no, ariko mu rusengero tibaza bavuga no, tibovuga na wi. Icyambere, impamvu Imana izireka imibabaro ikatugeraho tukayinyuramo ngo biza binezeza Imana, ndabisoma ariko nonaho nasome birirantangaza. Imibabaro imwe Imana izireka, imibabaro imwe Imana izireka ikatugeraho ngo yamara Imana ikaminezerwa turi mu mibabaro. Urara wikoroza wawe yisenga ngo Mana ngo wankuye muri iki kigaragazo nayihaye iseka. Naje kumenya amakuru kandi uzorebe umuntu uza wanga kubabara umwana wese taza kunda kubabara. Bigeze kuduhagarika rimwe turirimba twanezerewe, pastor ngo amarara duhagarika twicare ngo dusohoka bacu bamavuga ngo titugasubire kuririmba ngo baduhagarika bataduteguje. Wumve ngo pastor ngo abanje kuduteguza twaturimba ngo akaduteguza ngo araza kuduhagarika. Ukunamwe uwo bahagarika spontanément mutabyiteguye muri mu muriro tiyobura uwo genda yakomeretse ngo barabababaje abana kandi wowe si umubabaro nakantu gatoya. Hariho imibabaro imwe Imana izireka ikatugeraho kandi yarangiza ikaziseka, kandi amaherezo y'iyo mibabaro hazava mu kwishima. Imibabaro yose Imana yaretse ngo itugereho, ese ko turumvikana? Imibabaro Imana yaretse ngo itugereho ibizi ko nyuma y'imibabaro tugomba kunezera. Dusome nicyo gituma, reka mbanze nsubire kuri ibi byanditswe. Nicyo gituma uyu mwanditsi yanditse ngo ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo. Iyo tubabazwa kuby'Imana, iyo tubabazwa kubw'umuhamagaro, iyo tubabazwa kuby'Imana yaduhamagariye, iyo tugeze muri ibyo bibazo, muri iyo mibabaro tuba dufatanije na Kristo. Iyo mibabaro izinezeza Imana. Bisubiremo. Nibarya bari mu kwiga ngo Yesu yarababajwe ngo byararangiye ngo nta kibazo cyacu ngo turyame, nagize ubwo bejo mundi numvise bavuga ngo nta gusenga ngo nta gutanga ngo nta kwiyiriza. Bariya bose mbabwire ibi ndabivuze nta nabitinye, Imana ishimwe ko ari kuri social media. Bariya bose nta muntu uzi imbaraga zo gusenga. Umuntu wasenze agasenga akaguruka ntiyovuga ngo ntibasenge ntacyo bimaze. Nigeze kubabwira ko twasenze Imana idutuma muri mayimayi. Abasirikare 500 bahaye bavuga ngo ntibogera ikirumbi ni muri Kongo. Abahazi barahazi baravuga ngo nta muntu woha. Turasenga Imana iratubwira ngo nitugende, turagenda nditwapfa. Amasengesho ngo ntambaraga agira mareke. Ubwana bwavutse ejo bundi buraje none ko burakanga abantu ngo gusenga ntacyo kumaze. Bari he hari abari hano? Yesu yaradusengeye, arasenga ararangiza. Soni gusenga ngo ntacyo bimaze kwiyiriza.
kwiyiriza umuntu azayiyiriza. Nza nibuka umunsi umwe twagize amezi 6 akana kakarwaye karaza barakazana umwana arwaye amapepo ngo aseruke yo gucya ndangije aho nicaye ariruka arahunga murebye gusa n'ijisho ry'amasengesho taramusengera. None ngo amasengesho ngo ntaca amaze toka kure ntaca amaze. Cyamaze n'abariya bose babakurikiye bose abari inyuma ntabwo bamfite tibasenze. Uwasenza agasenga akongera agasenga. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Paulo na Sila basenze ryari? Tibasenze Yesu yarafuye akazuka kaja mu ijuru. Imiryango yari kwikinguka ryari? Tibari ko basenga. Tibari muri gereza bagasenga imiryango yakinguka. Bazabinjize muri gereza maze turebe ko bayivamo. Urashaza wewe. Amasengesho. Niba ceceke ntayo nta makuru bazi. Bagendiriye. Tiba bahende ntibabashuke gusenga. Kuba mwimbaraga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Gusenga ribelgani paimenga. Kuba mwimbaraga. Gusenga kuba mwimbaraga. Tiyagira umuntu bashuka. Ejo bazatubwira ngo tureke no kuririmba. Bazabizana. Kandi rero ikibazo twebwe dufite mwebwe barimo kwiga ijambo ry'Imana ryo guhindura abantu. Mwebwe ndi muryige ryo gukinyiza ngo mubyitse hasi. None yagukubita gutya ukamuhunga ngo nta gisubizo ufite. Sinzi yo naringi usarire utwo ariko ico naco ndico ba. Yego. Amen. Kwiriza Yesu ari bwo buzima bwe. Marambabasha kabisa bari abantu. Nuko Pawulo aravuga ngo imibabaro yasigaye. Pawulo niko yavuze ngo imibabaro yasigaye ngo inkonata Yesu atakubiswe ngo agomba kuzikubitwa. Cyo gituma muzamubona bari abagabo batageze bacisha hirya baga erega buriya bari abagabo ziriya ntumwa zose muzamubwira ngo hari ikindi zazize kuvuga ukuri. Bavuga bati ibi nuko niko bipanze bakavuga ngo niko bipanze nta guhinduka. Niho bavuze ngo ese twakumvira abantu ngo kuruta kumvira Imana. None twebwe twaratitiye ntitukivuga. Tuvuge hari ico tukivuga kandi ico turi mu gutinya n'ugupfa. Takindi n'ugupfa ubwoba dufite. Ubwoba dufite bwo kutavuga ikintu cyose ngo ducahe ikintu tubwira abantu ikintu gutya imbona nkubone n'ugutinya ngo tudafungwa ko turahohotera abantu. Hariho tuba twahamagaye hano simwe muzamwizana. Nimba mwizanye nimuje ku murongo ku ijambo ry'Imana rivuga. Nimba mutagiye ku ijambo ry'Imana rivuga nimugende bugo muwe mwigumiye hari hanze n'abandi barahari. Tuje gufana by'ibintu unsange ako nigitanga unsange mu buvumo kubwira amategeko yo mu buvumo ngo ya nguraguma mu buvumo kandi udakurikiza amategeko. Wizanye ariko nigitangaza no kurukima. Niba kubira ngo haguruka ngo ntuhaguruka. Niba kubira ngo zamura ukuboko ntukuzamura. Niba kubira ngo gutambike ntugutambise. Niba bavuga ngo amen ntuvuze ngo amen. Waje kugira gute? Niki cyakozanye? Uri umunyamakuru waje guhaha amakuru. Imibabaro iyo badutuka, iyo batuvuga nabi, iyo badusebya, iyo batwanga, iyo bakabivuga ku bwa Kristo, iyo bakunenga wayo uririmbira Imana uyiramya, sema amen. Iyo mibabaro yose ikakugeraho loga dimeninga ya frige nime umva ngo bizabinezeza Imana, lakini mwisho hirya y'ibyo
Yesaya, nshuti yanjye zisoma ubuhanuzi bwa Yesaya 53 n'umurongo wa 10. Muracyari maso inyuma mwovuga ngo amen. Akuba nimukaza mukunda inyuma bigarutseho kandi mukaza muhicara inyuma ni habi kundi yabura uvuga ngo none se ngo ko huzuye ngo yicara ukaza nkare. Ubu umuntu yageze hano saa moya yobura aho yicara hano imbere none umuntu azayamacerwa ngo niho yicara inyuma, ariko bazakurebe neza ntawopfa kukwizera cyane ko ntabuza ifu burimo. Ariko ntabwo umuntu yarinze aza akaza kwicara aye ntabwo. Soma 53 n'umurongo wa 10. Ndakunda ye. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura. Uwiteka icyo kinyarwanda ese Bibiliya ijambo ry'Imana hari ukundi rivuga ritari ryo ridakoresha iryo jambo. Reba ikabe bareba dusome bareba usome ariko ndusome harehare tuhasobanura akona ariko nkurikira karako iba nk'uwigira imbere gatoya gusa. Noneho nuzi icyongereza some namara dusobanurire nza ncumva gusa ariko kwisobanura bikangora. Nufite igiswahili ahasome mwumve icyo nshaka kuvuga. Wahabonye? Soma. Uhoraho yemeye ko ashenjagurwa n'imibabaro. Uhoraho gushenjagurwa ntawe ufite igiswahili cyangwa icyongereza namara bisobanure usome usobanure twumve ko hari akandi gatandukanye nako. Hako nawe nari mfite igiswahili. Aravuga ngo yet it pleased the Lord to breathe him. Ako niko kavuze neza. Breathe. Ega nivyo. Siko breathe. Niko nshaje reka nza numva nako nshaka ngo asoma. Ubundi iyo ugaruye mu Gifaransa breathe no kuvuna. Siko se? Sinzi mu cyongereza rero icyo bashaka kuvuga. Nibyo gagafaransa ko sinzi cinshi ariko icyo nukivuga ndakizi. None si imyaka 6 wewe wofata diplome d'état utazi Gifaransa wabuziki. Toya ndakizi kingana gutya kandi professeur yaranigishije. Timugire ngo murandenze nubwo ibyiki gihe n'ibyakera ntibihuye basha. Mwebwe muri mukudefanda mwenyine mukagenda gusokwicara na professeur. Twe bageze kwicara hariya kugira ngo usobanure igitabo amasa akagira. Ako kari gaciyemo. 53 n'umurongo wa 10. Biblia y'Igiswahili iravuga gutya ngo lakini Bwana aliridhika kumchubua. Kuchubua mu Giswahili ningajo narinzikera ningakurya wofata ikintu wamara ukazugicishaho kicuma cyangwa se barya abantu bahati birayi. Ese niko harya niko bazabavuga unachubua niko ngo Imana yashimye gushenjagura Yesu yarabishimye byanejeje. Mu yandi magambo Imana yanejejwe no kugira ngo Yesu Kristo agire gute ababare. Niba Imana yarashatse ko Yesu ababazwa kubera iki twebwe? Kubera iki wewe? Kandi ngo ihayiseka Yesu Kristo yari kwababara gutyo. Yesu ngo Imana ihayiseka. Timwamwibuka Pawulo Bibiliya ndizivuga ngo hari icyo yasengeye ngo arasenga ngo Imana ngo imari mubwira gute ngo ubuntu bwanje bugize gute hatereka kunzanaho imikino. Imibabaro Imana izinezererwa ariko imibabaro ijanye n'ivy'Imana. Iyo ubabajwe mu kazi
ukazira kumenya Imana, ukazira gukunda Imana, ukazira gukiranuka, iyo mibabaro Imana iziyireka ariko yiteze ko nyuma y'icyo gihe hariho impinduka. Zubanza urebe iyo mibabaro uyitegerezemo neza, nubona yuko yayigonga ku by'Imana uceceke utuze. Reka dusome Abaefeso, urwandiko rw'Abaefeso urwandiko rw'Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 2. Imana ireka ko tunyura mu mibabaro kuko biyinezeza. Abaefeso, urwandiko Paulo yandika Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 2. Kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze. Akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana. No, akabituro n'igitambo. Igitambo iyo bavuga gutamba ni ugupfa. Turumvikanye? Iyo bazanye ijambo igitambo baba bavuze gupfa. Nicyo kiza gituma mubona buriya bavuga ngo erega hariho amagambo amwe twigisha twavuga ngo haleluya, abantu bakamererwa neza ariko ntibumve icyo bashaka kuvuga. Mu Baroma haravuga ngo mutange imibiri yanyu ngo ibi bitambo bizima, ni ukuvuga ngo mutange imibiri babazwe. Noneho twavuga kubera kutabisobanukirwa abantu bakamasaka bakanezerwa, kuriya ntibaba bumva ibyabaye. Gutanga imibiri ngo ibitambo si ugufa, n'ukwemera iyo mibiri kababazwa, tukababazwa ku bwa Kristo, tugakubitwa ku bwa Kristo. Icyo gihe rero biza binezeza Imana. Nigeze kubabwiriza hano ndababwira ngo ibiza bitunezeza sibyo biza binezeza Imana. Oya. Iyo waronse promotion, n'Imana iba yagufashije ukaronka promotion, Imana iba yakunejeje, iba yiteze nayo ngo uyinezeze. Iyo ubyaye umwana mukabyara umwana, kuri iyi Imana iba yabanejeje pe, kandi Bibiliya yavuga ngo umwana n'ibyishimo. Ariko ntugirega ngo biriya ngo yabyanejeje Imana ibishatse ngo irebe icyo nawe uyinezezaho, ifite ibyaye. Wari waharangije? Kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana, n'umubabwe uhumura neza. N'umubabwe ugira gute? Uhumura neza. Ni ukuvuga ko iyo twageze mu bibazo byinshi biremereye biza biruha bigahinduka impumuro. Impumuro ihumurira iki? Imana igahumurirwa ikavuga ati mudaheranwa yahageze neza. ariko iki kintu ikazigira gutyo sawa, uko mbandira nayo kiragira gutya ati rwose wakinjiyemo akazi. Uzugira ngo uriya Petro wavuze ngo ntibamubambe nk'uko Kristo yabambwe, wari kugira ngo biroroshe? Uza abandi bari kwabagwa bakaza bakuraho nani? Naho twari turi mu gutinya ngo reka uje kwikwegera ngo ndikwegera amagambo. Nije bundi hariho umuntu wambwiye gusa ngo yababaye ngo yari ahantu ngo yumva ngo ko baramvuga. Nyine nkaza mbona merewe nabi. Yashitse no kuramerwa nabi ngo bamvuze nabi, njyewe siyo mavuta. Abantu ndapfiriye, abantu ndabambiwe kubasha ukoze kumvuga nabi, ahubwo batanga ubisa n'amakofi. Nagiye ahantu none ngiye nko kugura amazi, ariko igitangaza nahuye n'amapepo.
none ngo nje kwinjira mbona nta mazi arimo, ariko hari akaresitora, yari resitora. Ngo nsohoka umumama wari urimo aramanywa ngo ariko ngugiye ngutansohoje, nti sorry mbabarira, ndagaruka ndamuramutsa. Mwabantu b'Imana yambwiye nabi, niyo nkimubona nibwo bwa mbere, niho nari nkiyagera, ndamwese madam ungaruye ngo ngusuhuze kugira ngo umbwire nabi. Ndamubwira usanze mudaherana yarakishijwe. Iyo ndakizwa nari kugusubiza kandi gaviraha sinza mbishakisha, nagusubizaga ukazotwara imyaka 2 kuyawe utekereza, ukabyumva nyuma y'imyaka 2 ndagenda. Ariko yari yamba ukumbamba abwiraga ukuye ubukristo, ndagenda ngongera imbere umutima namwe ngo usubire ugende umubwire. Ko yansuzugwe ba itumbwira umutima ndi shitani, nagiye nakunesheje none kurangarura ngo subiririya mu ndambara, ndi natsinze. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ndagira ngo Imana nayo yarebye iravuga ati genda nawe barakweretse. Ningako nabonye ariko we ko murumva ko sindanabyibagirwa, nzagira ngo iminsi nkingahe bikindimo mbitekereza. Ariko ibyo nta kindi cyatumye ese mwumvise icyo navuze, nta kindi cyatumye ndinya kumusubiza. Sema amen. Ni Yesu uri muri nge yambujije, aravuga ati reka. Sema amen. Mbwira iyo mibabaro rero, mbwira amagambo, uwo ngo no twari duhuriye ku muhanda, mbwira ngo umuntu muzira, mbwira ngo inshuti, mbwira ngo umuvandimwe, ngo arakuvuze azanye ikintu kingana gutya kakikubitaho. Jo muri nariko mbona mama umwe hayashima Imana Kampala, abantu bamwe ngo baramuhanuriye ngo n'umurozi, biramufata biramudedeza. Abantu baramuhunga ngo buce ngo agende muri Kenya, abahuye n'undi nawe undi musenze aramwe ati kandi we barakubeshe kuri umurozi. Ati reka nkwereke urwandiko banditse, barasinya, baragenda bararufata. Bana abahungu babonye bari mu ijisho rya Yesu, bararuzana ati dore nguru rwandiko, nguru. Bararusoma abakoze inama. Muzi ko abantu bari mu gukora n'inama yo gutukana. Aya si amakuru ari kuri YouTube. Timugire ngo konda yasehura, ari kuri YouTube. Kandi uwo mwana twarasenganye akiri umukobwa, niwe mukobwa twasenganye wenyine kugeza n'ubu aracasenga. Bamama pacika icongisho, yarambwiye ati nageze ndyama simenye nimba ari nijoro, simenye ko ari kumanywa. Nagenda simenye nimba hari abantu, nageze numva gusa sinari nzi sindimo. Moyo machungo moyoni. Sinigeze kubabwira ko nigeze kubabara, kazana karya carte memoire, kagashira muri telefone, kabwira Imana ngo ngiye gusenga isengesho ntazosubira gusenga, nzoza ndi gushirira mu ryumve. Ndarisenga mbabaye, ndarisenga ngo ndangize, kaza ngenda ngashira muri telefone, nkayibwira ngo umva ya makuru. Kandi ibi ngibi ni kubwawe, ibi simbaye ndwanira inka za data, size umuryango, sinazije umuryango, nta muryango urimo, ni wewe. Ngahimva banza wumva. Irambwira ngo ceceka ngiye gukora akazi. Sebinza mbabwira muzamwe none n'ugukabye. Ndabarahiriye nta muntu womvuga 2 3 ngo mubwire ngo ibyo wavuze sibyo. Akanga kasama. Turajana twese si mu cyumba cy'amasengesho, tukareba ufite amasengesho aremereye. Isengesho hari abahungu babavuga ngo isengesho rizarihengamisha umuntu cyose. Yamanya
bigeze kutugendesha imbaka abashumba ngo tuzadusenga gusa ngo ibyo gusenga. Pasiteri itonde, urashaka dukora agatenda ati mugakore kari hehe? Sawa, ti ku cyumweru uzakabona. Ku cyumweru turatarama ndi bamuni muzamugiriye imigari gutya natwe mukamwira ngo nimwe muyitangiye se natwe twagaze tuyitera. Nimuze mukora ibintu habi bitangaza ngo tumare umumama umwe arahaguruka gusenga, arasenga. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, arasenga iminota 10, iminota 20, iminota 30, abantu bararuha barakanura, iminota 40 turaceceka. Akazi kabaye iminota 45 abantu bose barashe barahumura, bamukora hakabihorera, akaba ari hazamuka amasengesho. Fagufatishije witonde kumanywa mu gitondo ku cyumweru. Ngwari we pastor arandangiza ati nyabuna agenda ukore ku rusinga turebe ku muntu yika hasi. Tiwavuze ngo tuzadukina. Atumye protocol arambwira ati nyabona ukagira Imana ni murebe uko mugira. Ndahaguruka ngo nshike mukoraho gutyo gusa yamayica. Izo ni si legende si imigani byabaye kumanywa uzabibaza. Numara ukikoroza iruhande rwacu twoguhagarika izuba rikarenga uhagaze monima. Yambaye kwa muhinduka monima neza bakaza bagucaho uhagaze gusa. Mama masengesho we sema amen. Agira imbaraga we agi amasengesho agira imbaraga. Bariya ibi mbaye vuga sibyo kwasama twosenga abandi akanwa kagaye. Zoje kubaza pastor yageza abwira umuntu ngo ni irihe pepo rikurimo ngo ni ingurube ngo huma nk'ingurube. aho cheza nisengesho mwebwe. Imani ziturekere imibabaro ni nacyo getse dufukama tugasenga. Iyo umuntu ari mu mibabaro nyinshi cyane aza yegera Imana amazaga agatakamira Imana akabwira Imana akayibwira data ariko Imana izayumva ariko ikavuga ngo ibyo ngibyo byitondere nta kibazo nzasubiza. Gusa ziduhisha igihe nicyo kibazo zigira tizitubwire igihe. Humura niyo mibabaro tuza gusa ibitago kuturukaho niba igiturukaho yizakuniga cyane pe. Bari muvango ndi mutange ni cyacu ni bande bataza bagitanga mushira amaboko hejuru. ariko igitangaza cyaje muri isi ni bande murahari nimuvuge ngo yego turahari. Ariko muzamusetsa kweli uku icyacu murakiriye ni nko kwiba umuntu wamara ugasura ukaja kumusaba. Wonyaga umuntu wamara ukaja kumusaba. Zova uku twovuga ngo abantu bashaka ngo guhindurirwa ubuzima nibahaguruka. Aba bantu bose bohaguruka. Twavuga ngo abantu baza barenganya icyacu ntibohaguruka. Kandi ukuyo ni shitani gusika babwira ati mubyicareho nanje nzonza ngo makorane namwe ibyo musaba ntimuzobibona. Nta kintu kize kintera isoni kiri mu ijambo ry'Imana si amafaranga ngo undiko ndaja kuyarya. Nabaye pastor mfite abana bageze barya amaturo ubu ko ndasezera responsibility ngiye kuyivaho ndebe ko nzapfa. Muzosubire muvuge ngo nzange amaturo maze muzorebe ko ntazobyibuha. Ndetse ahubwo ndi mukubona umunsi navuye kuri Esimoza nzobyibuha ndiwe mbyibuhe n'amatwi ni ku mutima uzumuriye. Nukuri kwima ndimukumva mbaye ndangira kubyibuha nibitungana ndimukumva mbaye nguma kubyibuha gusa mbaye gusa ntari responsable w'itorero nza numva mbaye mbyibuha.
sinzabibabwira hirya y'ejo. Imana nizoba yansubije. Myaka 28 ni responsable. Hari ico ndakoze, hari igisigaye. Ndacyane ndwana ngombe umushumba mukuru. Aka. Narabukoreye abandi nabo nibaze bahangane nabyo. Muze muhangane na kandi timubwira ubwobaga nubundi natwe niko twatangiye. Abandi nabo batoya nibaze binjire, nabo binjire muri ako kazi tubabise, tuze tubisabandi. Tubabise bazi. Igintebe y'icyubahiro bayizemo. Muzi mwamaze gukorwa mu mutwe. Tuzoba turi kumwe namwe. Abagalatiya. Ese muracyari maso? Ngiye kuja ku ijambo rya kabiri. Imibabaro ndiguca indege, imibabaro ndigukure mu nzu y'Imana, imibabaro ndigukure mu gukorera Imana, imibabaro uhura nayo mu magambo y'abantu. Tucika indege, tuza ceceka. Sema amen. Hari imbere hariho ibisubizo nubwo Imana itugiye ayiseka ifite ariko Imana. Hari ikintu nari nsenga imyaka 20. Se ni 20. Imyaka 20. Yeme iyo ni mike. Utekereza gusengera ikintu imyaka 20 gashira. Imana itayisubiza gusa umuntu ayafurahi. Irya minsi yose mwageze mubona ndi hano umuntu atarasubizwa. Imyaka 20 none ufite 3 uri mu kunanirwa kurya n'amasozo gusa. Naje ngo 3 umwaka umwe gusa. Ngo bamukuye ku kazi yicaye umwaka umwe no mu rusengero ndimwe mukimubona. Nose ngo mu rusengero uko wakabonye. 20. Ukundi yabuze uvuga ngo se ngo none nkakuriya ngo arashaka natwe tuzayigeze. Nje naratukanye se. Nigejeje ari anije ufite ibyaha byinshi. Wayigejeje wewe. Waje ukansanga tukabanza tugafatikanya. Uzasubizwa umva. Sema amen. Nukuri kwijambo ry'Imana reka gucika indege iyo mibabaro nishake yiyongere. Haleluya. Nibikomoka ku by'Imana. Hariho ibanga. Wahabonye hasoma Abagalatiya ibice 20. Yasura nsoma ijambo rimwe muri ryumve n'igitangaza. Nabambanywe na Kristo. Iki? Erega hari indirimbo zimwe muri mukuririmba z'agakiza. Ntandirimba imwe mwari kumurimba y'agakiza. Isiravuga gutesha urya umusore wa kuririmba. Yagiye. Esi yokura ibyaha by'abari. Oya hari indi ndirimbo mwaririmbye yayiririmbye cyane. Kaza mbona basana bamerewe neza ariko batabumva ibyo bisobanura. Ubu ndashinganye genda n'amahoro. Iyo nayo niyo ariko ndiyayikora kubyo nshaka gukora. Ngasoma wumve namwe iki kintu. Nabambanywe na Kristo. Uwaninde si Paulo. Aho Ariko ndiho. Nyamara sinjuriho. Ahubwo ni Kristo uri muri njye. Nukuvuga ngo icyo bashatse gusobanura nukuvuga ngo iyo tutarinjira mu mibabaro ikomeye nk'iya Kristo. Kristo abataraba muri twe. Kristo aba muri twe akaba ari buba twebwe ntitubeho Kristo akabaho. Nigiye twemeye imibabaro ingana no kubabwa kwa Kristo. Sinzi ko mbasobanuye neza. Subiremo. Navuze ibintu sinabisobanura neza. Nukuvuga ngo Paulo yaravuze ngo sinjuriho. Unabambanwe na Kristo. Nuvuga ngo nababajwe nka Kristo. Noneho ngo aze kusoza aravuga ngo sinjuriho. Ngo ni Kristo uri muri nje. Iyo utaragera mu mibabaro ingana na ya Kristo. Kristo ndashobora kuba we muri wewe. Kugira ngo ntube wewe habeho Kristo nuko wemera imibabaro. Oya hari inyuma ndi barabyumva. Kubera ko ndakinduca cyo gutera imbere mpaye mvuga
n'imishinga tibabyo hanze. yemwe leta yacu irabishoboye kubigisha kwiteza imbere, irabishoboye irakagira imana. Amayeri yo kwiteza imbere, nta mukobwa nta muhungu nta mugabo nta mugore, twarabigezeho. si sawa se? Twese twurire moto, twurire igisenge, twurire inzu, dusimbuke twese. Okay, ibyo ariko presence ko yashitse kare. Nareko mbabwira ndi njyewe mbaye bishop kagira itorero kariyobora no gashiraho nukuri neza no yishiraho uko yogura kose nze mushiraho. Yes, amenye igihe waziye raporo igende nuko amamba nkudumiye nkavuga ndi data man uzureba abantu baza bacerwa presence, uzuyandika kuzageza umunsi impandi zavuga tuzaseruka iwawe. Koma une mikino Imana yaduhamagare ngo tubayobore ari ugukina. tubareke ariko iyo tutabaretse ko muza mutwizanira mwamara kuza tugomba kubayobora. Nubundi nzambona ntarigere tukigira mu murimo w'Imana. Igituma mubona abakristo bitwara gutya ntarigere. Cyo gituma uzubona iki gihugu cyacu kiremereye baza bavuga itegeko saa 6 z'ijoro mu gitondo tukarikurikiza. Rigere amazi uzogende wasamye gira urebe kutazarimira bazokura amenyo. Twabonye ko risohoka bati covid ntiyagira, hari uwageze arunguruka no hanze mwidirisha naho ndetse umuntu yageze agira amakenga ngurarunguruka bafata ijisho. Ibi rero nibyo by'imbere y'Imana. Ibi ngibi leta y'u Rwanda yakoporoye mu ijuru. Ibi ngibi nibyo mu ijuru, yirigere niyo mu ijuru, iyi ngiyi niyo mu ijuru. Nukuri ku ijambo ry'Imana. Imana yageze ivuga rimwe gusa, rimwe. Yesu nicyo yazize, yageze ababwira ngo ni ndiyo, apana ni apana. Ntabindi aho twe turi mu gutitizwa n'ubusa. Nabonye akantu ko mu buntu nagiye mu bukwe bwabo, ariko twese turi ukuntu bari bambaye abageni, ukuntu bari bambaye kuva nabaho. Ninga kuriya twageze twambara imipira ya kere kazigara hanga. Mwe musige muza bari bambaye narabafotoye nkaza nkuma ngafotora gusa. Iyi kintu canejeje kaza nkuma gafotora bacanga fotora bacanga fotora. Hari uwo bafotora mwebwe abafotora mugire we sinza kandi kantu nabonye bazanye keza basigaye bazana ubwana buto ariko mana ariko sokomera neza bwa bwana buto yakuntu buri mu kugenda. Nibabareke mwari mugeze habi. Nakundi yabuze wavuga ngo uriya nawe ngo nibyo azazana. Ndavuga ibitariho. Yesu we ndiyageze avuga ibiriho. Ubundi ubukristo ni iki? Ni imibereho n'ubuzima. Kuraga ngo kuvuga mu ndimi no kwandika amandiko gusa. N'ubuzima, imyitwarire. Nibwo bukristo, imyitwarire. Ubundi iyo bavuga ngo umunyarwanda n'umunyarwandakazi, imfurakazi, ugira bashingiraga kuki? Bashingiraga gusenga. Si imyitwarire myiza none. Tubareka aho ngaho mugende mudutitiza ngo ntituvuze. Umugore ufite abana 3 4 ngo ari mu ikabutura. Afite abakwe. No c'est biblique, ni Bibiliya bivuga. Twaza kuvuga bamwe ngo ni umucyo, ngo ni igiturage se we utuye mu ijuru. Utuye he? Giturage. Wiza y'abandi batize, wigiye abandi batigiye. Uzuryama ku matora zingahe? Usake kuvuga ngo ikabutura mwaba Kristo mwe.
ikabutura kapitura. baza kuvuga ngo hanze baraguye byararangiye, niho ubutumwa bwatangiriye, none niho intege nke zatangiriye. Ikikubwira ko kwambara ubusa ari bibi nuko Adamu amaze kumenya ko yambaye ubusa yarahunze. Ngo amare guhunga, Imana iramwambika, ishakisha uburyo imwambika. None muri mukuyambika ubusa ngo muze mu rusengero. Ega ntitubaretse n'amaboko amaha yose ni ugusa. Hanyuma ninde utagira ukwaho, ninde utagira ibitugu, uzi ubizana ku musozi. Kurabona aha ni isima ihari. Kuzageza igihe bizahindukira, kugeza igihe sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kugeza igihe bizahindukira badi, mubanze namwe mwikosore ibintu, mukosore niyo nyogosho muri mukugira amasunzu nk'ayisake. Kwanza nzanyomerwa uburyo tubareka bakaza baririmba hariya, umwana w'umuhungu yisiza amavuta mu mutwe yagize, twamara tukabareka ngo nibaje hari cyabyo kurayo barasaze. Basha ibintu murimo sibyo narakomabwira abana babo ndabareba bari arabana abahungu ari abakobwa n'ibintu. Abahungu bo ntabakibaho ubonye umwana w'umuhungu kararira ngo umukobwa yamwanze, tawe muzohebure